Banyamurenge banyamurengekazi, ibi ducamo none ntibizaduca intege, tuzacika izi joro twiga ukuntu ducika ku macumu abanzi bacu baducumita. Umva mbabwize ukuri, nta hose hasa n'Umurenge nubwo twahateye umugeri ntituhagereranye n'ahandi harirengeye. Nta hose hasa n'Umurenge nubwo habaye umusaka, ariko ndizera neza umunsi isake izabika tuzasakuza twatashe kwitara, twongeze urutambi dutambane n'abataritambitse mu nzira zije Umurenge. Uwo munsi impundu zizavuga impande zine z'isi, impande zizasaswa, dutambagire ku butaka bwiza bwa gakondo. Umurenge ikomeje kurenganwa n'uwo yirenganiye ngo nuko abayo barengeye mu mahanga. Amahanga arahanda, amahanga duhenda ko aduhahiye kandi tutahazwa n'ibyo mu mahanga. Twe kwita ku miryango mpuzamahanga ndori ko ari ihagaze kuduhangayikisha. Duhaguruke duhangane n'ibiduhangara, twe guhangayikishwa no kuja mu mahanga. Duhaguruke dusenyere hamwe. Ubu nyine nsigaye mbona tumeze nk'abasinzi, ngo n'isazi zaho dutuye ziturusha agaciro. Kandi aho kuba umusirimu wo mu gisagara no umusinzi wa gakondo. Reka tubivuge ko niwe mwanya tubonye, kandi n'ubundi tuzakomeza tubigarukaho. Kandi ni byiza ko ibi bintu wenda byazagira umusozo, kuko ndibaza ibi ni bimwe mu bibazo, kandi dufite community yacu cyane nk'uko no bivuga. Buriya ntabwo ibi ngibi bidufitiye inyungu twebwe twenyine, bifitiye inyungu community yacu, kuko nteye imbere jewe bavuga ko ari umunyamurenge wateye imbere. Kandi buriya iyo umaze no kubaka izina riravuga. Okay, urashobora gukoresha izina ryawe mu gukora ibikorwa iwacu cyangwa se mu buvugizi iyo wamaze kubaka izina. Ubwo rero urumva ko kugira subscribe bakadushigikira, bagashigikira wenda nimba ari itangazamakuru ry'abanyamurenge, abana b'abanyamurenge, kugira ngo nabo bazamuke, kuko n'izindi community zazamutse cyangwa se ibindi bihugu n'ukuntu bashigikirana. Nukuri ndumva ko ni inyungu ya buri wese. Turangije wa gatanu wa secondaire duhita dukora stage ku ishuri kugira tuje mu wa gatandatu nyine. Abanyeshuri baratora mu ishuri, nsanga mu bo baselectionye kuja kuri ni radio ifite yonije yitwa Pedic, ikagira organe ya radio nyine, nsanga bantumye kuri yonije. Shike ndakoze stage kimwe n'abandi banyeshuri twari barindwi, bamwe mu twakoranye barapfuye. Wigeze utubwira ko wubatse cyangwa utubatse? Aha, sinubatse ko barabibona. Twongeye kubaramutsa abakunzi b'Imuhira Studio, tubifurije amahoro y'Imana n'imigisha kuri mwese. Tubifurije n'umwaka musha muhire wa 2022, uzabahire, uzababere umwaka w'amata n'ubuki. Hanyuma muzahahe muronke, muzatunge mutunganirwe. Nibyo tubifurije. Hanyuma kandi nongeye kubabwira abakunzi b'Imuhira Studio ngo ndabakunda cyane, ndabakunda kabisa bivuye ku mutima. Hari umunsi tuzabigaragaza kari ku mutima gasesekare ku munwa, cyakora nuko kasesekaye ngira nta kundi gasigaye kumeneka gusa. Kandi turabashimiye mwe mwakoze subscribe mwese kuri chaîne y'Imuhira Studio. Mwakoze igikorwa c'ubutwari cyane kabisa gikomeye. Nawe utarakora subscribe turagusaba kura ngo uyikore, kuko niyo nkunga tugusabye, uzaba ukoze cyane kabisa. Nkuko bisanzwe rero mu kiganiro, uyu munsi murabona imbere ya kamera yanyu umukobwa mwiza cyane uswarutse mu kinyamurenge, nimba ntibeshe ngira niko bavuga. Ndabizi niwe ubivuze. Uzi igipfu rero nta kindi. Ni umukobwa uswarutse umeze neza, ukeye, muramubona. Mu mutwe wiwe ni ikirepe nkuko nyine biba bimeze. Byose yaraza kutubwira ibyo yasizemo kugira ngo bibe kuriya. Banza utubwire ikintu wasize muri uwo mutwe ariko. Bro, nta mavuta yonyine gusa. Nta mamesa? Kurabibona ndibona ko bisa nayo. Urabibona abakozi b'Imuhira Studio, uri ibintu ntibiba byoroshe. Ino twaje nyine nuko nyine. Reka tumwakire kuri kamera z'Imuhira Studio, tuguhaye kaze, hanyuma wibwire abasanzwe bakurikirana chaîne y'Imuhira Studio, bibwire mu kinyamurenge. Turabashimiye mbere
tubanje kuramutsa n'abakunzi ba Imuhira Studio badukurikirana, hanyuma kubibwira mu kinyamurenge sange mu gipfureri icuzi. sino kwibwirana mu gipfurero. Okay, twibwire mu gifaransa none uko uri umunyeshuri uriga. Ahubwo nobibwira mu kiratini. Je m'appelle Nitwa Umutoniwase Clementine. izina wiswe n'ababyeyi ni iri. Ni Mutoni niryo yose Sange ni Nyiramutoni. cyangwa Nyabatoni. Noga turabizi ko muza mushikino mukayahina canke se mukayagabanya, ariko sinzi wenda nimba barakwisega Mutoni, wenda ababyeyi bawe nabasirimuga kuva kera, ariko ko papa nkunda yahise anyita Umutoniwase, make ndi umutoni wiwe. Clementine kaba oya gusa baranarinyise ntarikunda, nibo barinyise gusa, ariko ndarikunda ubu. so niwe kwise Clementine. Umubeshe ariko Sinshobora kumubeshera, hanyuma nawe azakurikirana ikiganiro azabitubwira. nkaba ndi umukobwa w'umunyamurengekazi. Mu rugo ni muri Congo nyine, muri province ya Sud Kivu, territoire ya Fizi, muri commune ya Minembwe. Tigombwe nkwibwire mu kinyamurenge. Nkaba ndi umwega mwishwa wa Nyakarama. Nuko sokuru wawe Ibyo ni ibindi ndabikubwira nyuma ya ushaka kutwihisha se? kumenya byose detaye mu gikari. Okay, hanyuma urakoze kwibwira abakurikirana Imuhira Studio, abakunzi b'Imuhira Studio, ngo turakumenye. Abega nabo turabaramukije Aho bari ngo bubahe hejuru cyane. hejuru, ariko abanyabyinshi bo ndibaza ngo ni ibiremwa cyane kabisa. simbyemera kubera ko twese ntitwakozwe. Yego, Ariko hari amakuru ko hari bamwe bashobora kuba barakozwe baravuye no mu banyabyinshi. mu banyabyinshi hari abavuyemo, mu bega hari abavuyemo, mu mirara yose hari abavuyemo. Bakozwe ba Fabrice. Oya ntibafabriswe. Usibye Eva wenyine wakozwe ni tanu, ni nko gukogwa. Adamu Usibye na Adamu yarakozwe. Kugira ngo abeho nuko nyine yakozwe. cyo ni ikibazo kabisa. Adamu yarakozwe, hanyuma Eva Nyine urumva Eva yavuye muri Adamu, ni haho none mwamuvuga ngo muri ibiremwa, kuko sindabona umunyabyinshi wagize urugero nk'urwa Adamu na Eva, basi niho nari kubyemera yuko muri ibiremwa. ariko urumva ko bavuze ibiremwa, urumva abanyabyinshi bakomoka kwa Adamu. Twese turi ibiremwa muntu bro. Okay, urakoze cyane. Ni umukobwa utera urwenya nk'uko muri kubibona. Hanyuma ese uba waravuye i ruguru nka ryari? Njyewe ndi mutoka mbari kabisa. Niho ngiza maze nka imyaka 3. Ariko hari amakuru Imuhira Studio twakiriye ngo urashobora kuba warakoze kuri Radio Minembwe, kandi ngo mu Giswahili wakora amakuru mu Giswahili. Ibyo bintu ndibyo Ushaka se ngo tukivugane? Ngaho dutangire. uzi utubwire kuntu byagenze. Okay, bwira abakunzi b'Imuhira Studio, kuko ibyo ni inkuru dufite. Hari n'amaudio amwe yawe dufite uri kuvuga kuri radio. Ahubwo nanjye uzoyampe ukuntu nyakeneye. Ayo maudio ari kuvuga Igiswahili ewane nk'umukongomani. Iyo ni CV igomba kuba muri CV, uzayampe. Tubwire kuntu byagenze nuko byatangiye. Hanyuma nta bintu birebire. Nyine narahakoze, nobyita ko ari stage professionnel. Uko byagenze ndibuka ndi mu wa 5, turangije wa 5 wa secondaire duhita dukora stage ku ishuri kugira tuje mu wa 6 nyine. Abanyeshuri baratora mu ishuri, nsanga mu bo baselectionye kuja kuri ni radio ifite
iyo onije yitwa pediki ikagira organe ya radiyo nyine nsanga bantumye kuri iyo onije shike ndakoze stage kimwe n'abandi banyeshuri twari barindwi bamwe mu bo twakoranye barapfuye gusa ni ibihe by'iwacu murabizi kuko tubirimo turaza kubivugaho nabyo tunayihanganisha nabi iwacu hanyuma ndasubira ku ishuri mu wa gatandatu ndiga ndarangiza tora diplome mvuye kuri exeta ndavuga ku ishuri kaminuza sinari mfise kugiga none ko ntacyo mpankora sinoje basi gusaba stage professionnelle kuri radio kubera ko deja narashitse mbona ibyo twadukora ndabikunda numva mbaye passionné n'itangazamakuru kandi ntajyo by'ukuri ndiga itangazamakuru niryo wiga mu Minembwe oya niga technique sociale usibye ko habamo ibintu bijanye n'itangazamakuru hanyuma ngende nsabe stage barayimpaye ndakoze anka 5 mois ubwo ndetse ndibuka ngiyashika byabanje ko kungora kubera hari ukuntu njyewe narakora amakuru mu Giswahili nkaja kuri tere nkabaza mfite nayo igifaransa nkayashira mu Giswahili Fadix bibaza kungora wakoresha kuko tuzi ko wenda niriya bintu bya tekinoloji bitaratera imbere cyane oya biriho kubera aho hari haba wifi urumva nyine twaraja ku ma internet uko dukeneye unama dictionnaire wenda hari amajambo utazi y'igiswahili ari mu gifaransa ngo yashire mu giswahili ugakoresha dictionnaire byarakundaga biravuna nyine nari nkubwiye ngo birananira ntibyaje no kunanira cyane ndagenda mpamagara umukuru nyine w'abajournaliste akazamwita Adafe ndamubwira ati njyewe ntimureka nkashobora kuba animatrice iby'itangazamakuru nkabireka kubera ko mpambona byabingora arambwira ati oya Mutoni genda usubire ugerageze ushema akabaraga ndagerageza mbona birakunze kubera traduction niyo yangora kugira ngo ukura mu gifaransa ushire mu Giswahili wana byari bigoye vraiment ariko naje kubyitoza ndabimenya ndakomeza ndakora ego urumva baramfata nk'umukozi kubera ko bari banakeneye n'umukobwa hariho umudamu umwe bakeneye n'umukobwa ariko ntibyaje gukunda nahise numva ko nshaka kuja kwiga itangazamakuru nyine nuko byagenze ego hari nka 2000 kombi ico gihe wakoze stage kuri radio Minembwe ibibazo byari byatangiye kuza hari iwacu ego byari bihandibuka ahubwo n'umunsi tuja kuri exeta niwe munsi intambara yabaye ikomeye mu iposho niho yatangiriye urumva byari bihari kubera byatangiye 2017 kandi natoye diplome 2019 byari bimeze gute se gukora kuri radio hariho bira bibazo karakavuyo bimeze kuriya byari bimeze gute ni bihe bibazo mwahura nabyo cyane nk'abantu bakoze nyine amastage kuri radio Minembwe urumva byari bigoye kubera ko hari intambara kugira ngo mubone amakuru biba bigoye amenshi amwe bari ibinyoma abandi ntibashaka kuba bovuga ukuri ariko twaragerageza nyine uko dushoboye kubera ko nta umuntu wize itangazamakuru ntashobora gutanga information idafite source iri fiable urumva twari yaranje nyine tukabona amakuru none se umuntu ndiyo kwibaza ati se wenda ico gihe mwakora amakuru swate mukavuga uruhande rumwe tuvuge nabi wenda bishitse mufite amakuru atuzuye bigatuma muvuga amakuru nyine muvuze nk'uruhande rumwe nabi ntabwo nta menace mwabona ku buryo mwagira ikibazo nyine amamenase ntiyobora kuko hari igihe waba uri muri kuri radio baba bafite nimero zawe waranazitangaga ufite nka animation cyangwa ikiganiro runaka ugasanga hari amamesaje babandikiye nyine yo kubamenansa ati mwebwe muzobona ibiki na biki hanyuma gutanga inkuru hari ukubura inkuru ariko ukayivuga ukavuga ko ibindi muzobimenya nyuma kubera uvuga ibyo uzi ufitiye ubuhamya ibyo udafitiye ubuhamya ukababwira ko ugiye kubikurikirana uzobibageza ubwo yaboneka yose bwaca mukayavuga urakoze cyane hanyuma se ubwo wahise ubireka uza kwiga itangazamakuru ino zagenze gute kuko urumva wahinduye section byari byo byose iriya ntabwo ari wakomeje section wahise
ukomeza ni iyihe wakomeza? usibye ko nabonye amakuru menshi nize muri segondere no muri kaminuza narayize. Ah, niga communication, niyo niga, urumva bifitanye isano n'itangazamakuru nyine. byari bisase? Amakuru ya hano icambere narabitoye byoroshye kubera ko iby'itangazamakuru tuba twarakoze amaformation y'ibiki ibintu bijanye na media nyine, ugasanga ko baradufasilite bakatubwira ibintu ukuntu ushobora gukora reportage iki ibintu nk'ibyo. Urumva ntibyari bigoye cyane amakuru nyine ya domaine yanje niga ubu ngubu. Reka duhite dukomereza aho ngaho kuri ico cy'itangazamakuru cyane. Urumva ko wahise ubigira umugambi, uravuga ati uzaza kwiga wige nyine itangazamakuru, hanyuma ukomeze umwuga wawe nk'uko nyine wabiteganyije. Hanyuma tukaba tukubona wenda ku ma media amwe hano, hari ibinyamakuru ukorera. Ndibaza watangiye gushira en pratique ibyo wiga, kandi tunakuheza courage cyane kabisa, courage kabisa. Hanyuma ntabwo tumenyereye cyane cyane mu banyamurenge abakobwa baja ku ma social media bagiye gukora ibintu nk'ibyo. Ukora nk'umujournaliste hanyuma ugasubira ugakina ibintu twita filime cyangwa se komedi. Ibyo bintu byakujemo gute byo? Urabona hari ni sitasiyo ivuga ngo ahari ubushake hacika inzira. Ikintu cyose iyo ushaka ikintu ushaka inzira kugira ngo ukigereho. Kuko nakubwiye itangazamakuru vraiment nkirangiza segondere sinari naravuze ko nari mfite kwiga duru, kubera ko nagize iyo stage nahise mba passionné n'itangazamakuru. Niyo mpamvu yanteye kuba norikora. Kuja ku ma social media ntibimenyerewe mu bwoko bwacu, ariko urumva turabyimenyereza tukabyishiramo kubera ko ari ikintu ukunda kandi ugakora ikintu ukunda. Urumva haba hariho réussite na bonheur nyine ukabikora kubera ko ubikunda. Kandi mbona abantu benshi uko barabikora, usibye ko hari ababikora kubera ko abandi babikoze, ugasanga hari ababikora nyine biraharawe. Urumva, ariko iyo ukoze ikintu uri passionné naco, nubwo abandi bokora bakananirwa bakabivamo, wewe urakomeza kubera ko ari ikintu wakoze ugikunze kandi hari impamvu yaguteye kugikora. Ni muri ubwo rwego nanjye nkora itangazamakuru, ndetse nkaba nonaje kuri social media kubera ni domaine yanje. Ego ngomba kuba umucommunicatrice nyine bikaja mu nzira. Naho komedi nabyo byarajemo nyine mfita numva ndabikunze, kuko hari ubivuze hari abandi bakobwa b'abamambure dukorana nabo bakora itangazamakuru nk'ibyo. Turavuga ati tugomba kwihuriza hamwe tukagira ikintu cyacu dukora turi abakobwa. Nubwo nyine amaze kuza abahungu turakorana twese, nuko byose byaje. Okay, urakoze cyane. Wari ukomeje ku kintu uvuga ngo wenda nubwo hari abonanirwa bakavuga ati bivemo bagire gute. Ubwo muri ibyo bintu ukora cyangwa se kuja kuri social media kubera ko bitamenyerewe cyane, cyangwa se ntabwo tubihisha, turabivuga nyine uko biri, kubera ko mu bwoko bwacu cyane abamambure iyo ugiye kuri social media abantu bavuga ko wabaye akayayo. Wenda noneho byakubitiramo filime bakavuga ati byabaye too much nyine, wa muntu yabaye akayayo areruye. Ubwo nta magambo y'abantu mugenda muhura nabo bababwira kuri ibyo bintu, bati ibyo bintu ni ibiki, cyangwa se wenda famiye uve muri ibyo, cyangwa se umva abandi bagende baba. Bro, ibyo ntibyobura, ibiguca intege ni byinshi, abaho gusubiza inyuma ni benshi. Njyewe nkaha hari ama message nabonye bagitangira kumbona nyine kuri social media, muto usigaje uja kuri social media warasaze. Ayo yose ni amagambo ashobora kuza hayanca intege, ariko nzi ico nkurikiye. Nta muntu kuri social media ntuka, nta muntu kuri social media wenda simpambarira ubusa. Kuri social media mvuga ibintu biri bizima, tuganira n'abantu bazima bafite impano bagafasha n'abandi bantu kugera ku kindi kintu, ndetse hakaba abona ubufasha nanje bafite talent zabo bakazi expose, hakaba nabo bogira
ubufasha butandukanye kubera ko baciye kuri social media. Rero iyi social media ni platform twahawe tugomba gukoresha neza ikatugeza ku byo twifuza. Ego uburara burakorwa hano hanze ariko ntibukorerwa kuri social media gusa. Bishaka kuvuga ngo abatubona hano ntituri ibirara kandi n'ubu tubona gutyo umuntu wese biramureba kandi agira umuhamagaro kimwe nuko noje kuri podium ngafata microphone nkaririmba ikanisa ryuzuye abantu bakambona niko noje kuri social media ngatanga ibindi mu bikagira bo bifasha ndetse n'ujye twatuvugana akagira icyo aheza abandi bantu kibafasha. Urakoze. Hanyuma niki cyane niziye challenge uhura nazo muri ibyo bintu nyine cyane kuri social media ujamo niziye challenge uhura nazo? Challenge ntizobura nyine nk'uko tuba duhari ariko turakomeza nyine tukabigwanya kubera ko ufite ikintu ukunda n'ukuri sinibaza ko hari ikintu gishobora kuguca intege ngo bikunde. Turemera tukabibamo tukanabinyuramo amagambo akaba menshi ariko ukavuga ati ngomba gusoza uyu murimo natangije. Muri ibyo byose ni ikihe ugera hamwe nyine ukumva ko ushobora kubiheba? Niki uba wumva cyotuma ubiheba cyane? Njye mba numva ko nta kintu gishobora gutuma mbiheba. Naravuze ngo n'umugabo nubwo yoza akambwira ngo utabishaka, umugabo ankunda akankundana n'ibyo nkora, urumva akaba yo nanshigikira akambwira ati aha wakoze nabi kora neza gira imbaraga ukore neza. Rero mba numva ko nta kintu na kimwe cyotuma ndakora ikintu nkunda. Koze ku kintu cy'abagabo bitangira agatekerezo nari nibagiye kukubaza. Mu kutwibwira watwibwiye ariko ntabwo wigeze utubwira ko wubatse cyangwa utubatse. Aha sinubatse ko barabibona. Wubatse. Hanyuma ufite umufiancé se? Ntawe mfite. Ufite? Ko baranyumva nimba azi ko ahari anyomoze muri commentaire. Sibyo ushaka? Mwabyumvishije? Mu munyomoze wenda nimba hari uwo afite buriya umenye ko aza guca inyuma. Hari akantu nabonye ngo iyo ngo wari uzi ngo inshuro ngo umukunzi wawe ngo akwihakana ngo by'ukuri ngo uvuze ko nta mukunzi ugira. Kubera hari abakobwa baba bafite nk'aba boyfriend bakubaza ufite boyfriend ati oya no kuri njyewe ntawe mfite. Rero boyfriend wiwe ntabazi inshuro amwihakana uwo munsi usanga zirenze na 20 kandi bahura akamubesha ngo turi kumwe. Ukantu buriya wavuze ko ntawe ufite ariko swate urashobora kuba umufite ariko ubizi ko adafite telefone cyangwa adakoresha. Oya n'inshuti ziwe ni kubera ko sinibaza ko ugira fiance ukabura n'inshuti yawe nimwe ubwira basi ko mukundana n'umuntu. Nyine ari ukumpresente akaba no kubwira inshuti yiwe basi akaba bizi bati ko tunakundana basi cyangwa tuvugana bisanzwe. Akamubwira tuzi none umutoni yaravuze ngo ta boyfriend kandi nzamona mukundana ibintu nk'ibyo. Ariko ntawe uhari kabisa. Zabimenyera ahangaha kuri Muhira Studio. Hanyuma abahungu mwabyumvise kuntu yavuze ati nimba uzaza uje kumutereta uzoza ushigikiye ibyo nkora. Uzoza ushigikiye ibyo akora. Nimba uri umuntu rero utabishigikiye nyamuneka nk'Imuhira Studio twakugira inama akureye akarenge baza usubira inyuma bukeya wenda ababyumva buriya bazaza. Se ubundi ko bavuga ngo umugabo cyangwa se umugore ni Imana imuguha, ubwo se nihaza uw'Imana izaguha nusanga atabikunda. Muri Imana ifasha uwifashije kandi Imana idufasha guhindura intekerezo n'ibindi byose. Nyine urumva Imana Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira ngo ni muri Matayo ngo ese ko turi babi tukabasha guha abana bacu ibyiza, ese data wo mu ijuru azobura iwe gute kuduheza ibyiza ibyo twasabye? Bishaka kuvuga ngo ndamusengera umugabo simusengera kubera ko namubuze ariko ni byiza kugira ngo musengere. Nimba nsenga nkavuga ati Imana nk'umugabo ukunda ibyo nkora ni gute Imana itomba ibyo nsaba kandi njyewe nshobora ndi mubi nkora ibidatunganye imbere y'Imana
ariko nkagira abo tuvukana neza cyangwa iki ngo bishaka kuvuga ko nayo izongerera neza ikampa icyo nayisabye. amen amen. Hanyuma urutubwiye ngo ni muri Matayo kangahe? Ni muri Matayo karindwi ukamanukana icyo gipande cyose, nyine ni karindwi no kuri karindwi warangiza ukamanuka ku murongo w'umunani n'uw'icenda n'uw'icumi, niho havuga ayo majambo. Ibyo bipande ndabyibuka muri Sunday school. Oya isi unabifata kurumva iryo jambo riba riremereye ntiworibwira umwana ngo se ko muri babi mukabasha guha abana banyu ibyiza, n'abantu bakuru baba babibwira. Icyo gipande nari nkubyenje nari nkizi muri Sunday school. Nimba ari Sunday school, nimba ari mu ikanisa ry'abantu bose. Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Ngico n'ikindi nico karindwi no kuri karindwi. Amajambo ngo musabe muzahabwa ahubwo nta n'ivyuzi. Akaba akajambo kaba munsi kanezeza cyane kaza kavuga ngo se ngo ni gute ngo umwana ntashobora kugusaba umutsima ngo umuhibuye ngo cyangwa gusabe ifi umuha inzoka. Urumva nanjye sinshobora gusaba Imana umugabo mwiza cyangwa nifuza ushigikiye ibyo nkora, ushobora kumfasha kanshigikira, hanyuma ngo mpeze utonshigikira ntibyokunda. Nese umugabo no Imana nikubwira ati nje naguhitiyemo byararangiye takuburana wane, kubera ko Imana niguhitiramo wewe irashobora kuguhitiramo ibitandukanye n'ibyifuzo byawe. Igomba kugendera ku byifuzo byanje kuko yavuze ngo musabe muzahabwa. Mwumve ugiye no guhaririza Imana. Oya sinyiharize, niyo yabivuze sinje wabivuze, ibyo ni ibyanditswe. Ngomba rero gusaba ngahabwa ibyo nasabye. Ariko nanje hari irindi jambo ryo muri bibiri rya Hoseya. Igihe Hoseya Imana yamuhaye umugore w'imaraya, kandi Hoseya nimba ari umuhanuzi simvyibuka neza, ndaza kugisoma ico gipande subiremo. Imana umva ko yari umukiranutsi, yari umuntu kabisa nyine, ariko Imana imuzanira maraya yo kwibarabara zijya yagize, iramubwira ati uyu niwe mugore wawe. None se tuvuge ko yari yasabye Imana maraya? Bro, buriya umuntu wese agira ikigeragezo ciwe, ampisi nubwo kitoba ikigeragezo, Imana wenda yashatse koze akura uwo mu maraya mu buraya akamwinjiza mu ijambo ryayo. None se nawe Imana iguhaye wenda uwo mugabo utabikunda akagukura muri ibyo, umutima woroshe nkazobimukundisha basi byose ndivyobura, ariko ntishobora kunyima ico nkunda. Ariko mu bisanzwe we karaktere y'umugabo wumva ukunze ni umugabo umeze gute? Umugabo ashigikira ibyo nkora n'ibindi byose, akaba ari umunyamurenge, ibindi byose bizoza. Hanyuma isura bro, isura simvuga ngo gute na gute, kaba uko ibimeze kose, ariko agapfa kuba ashigikira uko ibyo ukora. Uriya amarangamutima arahaba, ariko azobanza azambwire ko ashigikiye ibyo nkora, nawe isura tuzoreba nyuma y'ico niho nzomenya isura n'ibindi. Niko mwe abahungu mwe ibintu kabisa naje ubwanje kibirantera ubwoba. Oya nta bwoba wogira, gusa nyine sura uko izaba imeze kose. Abafaransa bazavuga ngo l'apparence extérieure trompe. Urumva isura irabesha neza cyane. Buriya nubwo umuntu atomenya umutima, akenshi uganira n'umuntu ukamenya ibiri mu mutima bisesekara ku muntu. Uko ugenda uganira n'umuntu uramenya uwo ari we. Hari umuntu yoba ari umukobwa mwiza ku isura cyangwa umuhungu mwiza ukavuga ati umutipe ni mwiza koko, ariko mwaganira ukumva mind ziwe ntibijana n'ibyawe. Urumva nyine isura irabesha. Aho naho umuntu ufite ari umuhungu nyine ari mubi ku isura, ariko afite amafaranga afatika agashigikira n'ibyo ukora, uwo kumva mutojana ari mubi ku isura. Oya njyewe mu rukundo sinza ngendera ikintu cya mbere, nta marangamutima ngira yo guhitamo ngo afite amafaranga cyangwa ni mwiza. Ndabizi ko amafaranga business zirahomba, abari bayafite umunsi umwe agashira, abari bafite amafaranga ugasanga baragwaye umunsi umwe, barivujemo amafaranga yose n'inzu barazigurishe ntibanakire na yangwara, waragendeye wenda ku butunzi. Isura urashaka kubona ari umukobwa mwiza akagira accident ugasanga irangiritse, muri cya genzo uzoba ukimukunda
uzohita umwanga kubera ko icyo wagendeyeho n'icyo washakaga cyarashize. Njyewe gusa nshaka uwo tuzumvikana akanshigikira nanjye nkamushyigikira hanyuma byose bikagenda neza. none se kubera iki wavuze ngo ushaka umunyamurenge? Nshaka umunyamurenge kubera ko ndi umunyamurenge, mba numva nyine ngomba kuguma tujuru mu banyamurenge. ubundi bwoko bwo sinshaka guca intege ababujamo, buri muntu wese agira icyo akunda kandi ngo icyo umutima ukunze amata gugutabi, ukunze ahandi wohaja, njyewe nyine mba numva nkunda. ngubu haje umusore tuvuge ubundi bwoko akagukunda, nawe bivanye n'uko nyine wumva intekerezo ziwe n'uko agushigikira n'ibindi byose n'izindi karagitere wewe ukeneye ugasanga arazujuje, nawe ugahita umukunda. ntabwo ugenda kubera ko sinshobora kugenda kubera ko nakuze ndi umunyamurenge, kurana indangagaciro z'abanyamurenge, kurana umuco w'abanyamurenge. Sinoja kwiga ngo ntangire nige bushasha maze kuba mukuru iyindi mico y'abandi, biba bigoye kandi wenda n'ugushika tukavunana tukananizanya. Ifo yuko ngenda ku muntu nzi ngo akunda iki, bimeze gutya, nubwo byomera gutya tuzihanganirana bene ibyo ngibyo. urakoze cyane. ubwo ngubwo abahungu barumvishije, bumvise cyane, bazamenya uburyo mpambwira bazamenya uburyo bazazamo kugutereta, wenda uzogushima. uwo tuzoshima arazonshima, njyewe simushime. kubera iki? erega mwe hari akantu nzi, abakobwa ntabwo abakunda, abakobwa bahitamo. turanubaha inzarumva bibiri ivuga ngo yabwiye Adamu ngo akunde Eva na Eva yubahe Adamu. Shaka kuvuga ngo mwebwe murakunda, twebwe turemera gusa. none se ko unkunda ukaza njyewe nkakwanga kandi warangiza ukagenda wari warankunze? ariko haba hari akantu, haba hari impamvu itumye umwanga, kubera wenda birashoboka. nta kibazo, turaganira ibintu bitandukanye nk'uko nyine ikiganiro aho kigeze, nyine turagenda dukora ku bintu byose, buri kintu icyo ari cyo cyose turagikoraho, ntabwo twibaniya, turagera kuri byinshi. nyine shaka cyane ubanza utubwire hejuru y'uwo mwuga ukora, cyangwa se itangazamakuru, cyangwa se ibyo bya filime. Tubwire nk'uko nyine mbere wari wabiduciriyemo ku mayange, ubwire na mesaje runaka mbere ko tuhavanse, ugenera abandi bakobwa b'abanyamurenge wenda bagitinya ibyo, cyangwa se bumva ko ibyo bintu bidakwiriye, bumva ko nyine ari ibintu baba bataye nyine umuco nk'uko babivuga. Buriya nta guta umuco, urumva guta umuco. Ubundi kwanza umuco ni iki? Njyewe ingira amakonfuziyo menshi kuri ibyo bintu, bavuze ngo mba nataye umuco. Nubasha abantu bakuru kuri nje, nubashe umuntu wese n'umutoya kuri nje nkamwubaha, sinuka umuntu usingira iki, mba numva ko nta muco ntaye. Nababwiye bakobwa beza, iyi ni platform. Bakobwa b'abanyamurenge muri abakobwa beza bashoboye, mushobora gukora ikintu mugahagurutsa isi, mugahagurutsa n'amahanga akagira icyo akora ku bwanyu. Mufite talent turabizi, vrema icyo nobasaba nicyo nobabwiye, nimureke gutinya ubusa, mutinyuke muhaguruke muze dukoresha impano zacu. Ego n'abaja mu ishuri turi mu kugenda tukiga, ugasanga 80% y'abantu bize baricaye, kandi muri bo bafite talent, niyo ego bashobora kuzidevelope bakagira icozo bafata. Je nkaninze abakobwa basiga makeup, narababwiye ati nimuze mbaho ikiganiro, musaba abakiriya, ega abakiriya ni nka publicité urabizanira, ati ntibashobora kuja kuri social media. Urumva ufite impano, ushobora gukorera abantu, uri mu makiyeze, urashobora gukora ibintu byiza, abantu bakakugana ari benshi. Rero byiza umukobwa wese afite impano, ufite icyo wokora, muze dufatikanye tugira icyo twubaka nk'abakobwa b'abanyamurenge twasigaye inyuma. Ndi mu kureba nk'abakobwa abanyarwandakazi, abarundi n'abandi, aba Nigeria, abaki, ugasanga n'abana bashoboye kandi bari proud y'ibyo baba bakora, ariko twebwe ukumva ngo banyanaka, ngo barambona, ngo reka kugira isoni, kora ibintu ubikore neza, hanyuma ugumane n'uwo muco ntutumuco. Nizere ko bizogenda neza.
icyo nababwira vraiment no guhaguruka tugakora tugakoresha ibi turimo tukareka kwita iteka ryose uzita ku kintu runaka kuri nyanaka ngo yungware gutya na gutya uzosigara. Okay, urakoze cyane kuri iyo nama nziza ugiriye barumuna bawe na bakuru bawe. Icyo ni ikintu kabisa agomba kwitaho kubera ko ntabwo uja kuri ndibaza social media ugiye guta umuco. Ndibaza ugendayo hari ikintu runaka ushaka kubaka kubera ko isi ya none turiho ubu ngubu turi isi iri ya tekinoloji, ibintu byihuta ni social media. Ubu ngubu hari abatazi ko social media ashobora kuyikoresha nka business nkuko kose abo bakora make up. Niyo mpamvu ndibaza bataranagira kuko hari abantu benshi nanje nzi bambaza ngo se ngo birango bya YouTube ngo birimo amafaranga. Manake bakumva ko ari ibintu ukora wirukanka nta kintu na kimwe winjiza. Ubwo se muba mwumva ko inyungu ari izihe kugira ngo ugende ufata ibintu ushira urunda kuri YouTube nta musaruro urimo? Ikintu naje no basaba n'abarumuna bawe n'abakuru bawe b'abakobwa nanje bakuru banje n'abarumuna banje nuko kwiga gukoresha social media cyane muri iki gihe tugezemo, kuko social media ndibaza irimo ibintu byinshi, ukoraho ibintu byinshi bitandukanye ndetse no mu buryo bw'ubuvugizi, nimba uzi kuvuga, nimba hari uko uvuga uyikoresha, kuko isi ya none turi ku isi ya social media. Bro, ugasanga umukobwa ngo do you know me, uranzi nkuzi se wakoze ikibiriti wagize gute, ariko ugomba guhaguruka ugakora. Meme si so yo bafite ibitagenda ni bya papa wawe, haguruka rero turabe ibyawe tumenye kuvuga ati uranzi, uzovuga turanzi, mubwira ati yego ndakuzi wakoze iki kintu cyaramenyekanye, ariko si uzombwira ngo uranzi nje umukobwa wa nyanaka nkuzi nawe wakoze mbabwira ngo umuntu atarakora ikibiriti ngo mvuge ngo namaraza ambwira ngo si uranzi, mba nkuzi nyine sinshinzwe kukumenya, ariko nkumenyera mu byo wakoze bigaragara bihari. Icyo kintu ni sawa cyane. Hanyuma wavuga iki se? Okay, hari n'abadashobora n'abatagira uko, hakabaho n'abandi wenda ashobora kubona nyine wagiye hariya hakazamo nk'akantu nibaza ko ari agashari, kandi ibyo bintu bikunze kugaragara cyane. Ni ibintu nyine tuvuga bihari. Jewe ntabwo ndi kubesha, ntabwo twoza kuri social media nyine ngo tuje kubesha, tuba dushaka kuganira ku bintu byose kandi kugira ngo bikemuke binaveho. Ibintu by'ishari ntabyo bikibaho kuba ndibaza muri iyi si ya none tugezemo. Iyo ishari buriya risubiza umuntu inyuma, niyo mpamvu bagomba no kubashyigikira kandi icyo kintu coco urakivugaho iki ku kintu cy'ishari, ikintu abantu badashyigikirana ushobora kumuha video agahita akubwira ati nakoze subscribe, ariko niko bazamavuga nkubwire abadufitiye amashari muyakomeze cyangwa muyareke. Icyo nabasaba nuko muyareka, kubera ko igihe natangira gukora itangazamakuru sinakugishije inama byiza wonshigikira, kubera ko ndagukeneye uyu munsi ejo uzonkenera. Ibyo kuri abantu batubonana kuri social media, reka nkubwire hano hariho abanyamurenge benshi badandaza ibintu runaka bashobora kuduha tukabakora ama publicity, baracari ko batubona hasi uyu munsi, ariko hari umunsi bazifuza kutubona bakatubona. Niba bana biriya basabe bakora bayago baki, abantu barabashaka bakaba bonatanga n'amafaranga yabo kugira ngo baganire nabo. Byiza muduha support mukadushigikira n'ige subscribe. Hariho ngo yobu yaridoze cyane igihe yagwaye ngo yumva yonasaba n'Imana ngo ayiburanye, ngo Imana iramubwira ngo ese ngo igihe nashingaga nimba ari imfatiro z'isi yobu wari uhari, igihe nagira gute yobu wari uhari. Rero uhagurutsa mfitiye ishari ni ukuri ntikarikoze ubusa, kubera ko nuvuga ngo uyu murimo si uwanje ni uwa data kandi ngomba kuwusoza. Rero iyo yambashishije ikampa ibitekerezo byo gukora ikintu, n'ubundi zankomereza amaboko kandi impe gutera imbere. Byiza nababwira ngo mudushigikire mutugane, kubera ko tutabafite ntaho twogera, namwe ejo muzodukenera mutwiyambaze tuzobafasha. Okay, urakoze. Ibi bintu ndi kubivuga kandi ndi kubivuga muri rusange, kandi
muri kominote. hari njyewe hari abo mpeza naje kuraba badafite amamega nababwira urafite amamega we yayo njyewe nyifite interinete nkamupartage nkaraba ngasanga aza areba ibiganiro ntarangira subscribe urebe ntacyo biba bisabye uba wafashe umwanya ukareba ikiganiro ariko kugira ngo ukande ku kantu kamwe gusa Ugasanga wenda n'umushuti wawe ni inshuti yawe akaza kubesha yewe njyewe nakoze subscribe kera kuri chaîne yawe ufana ngo ngira ikabonye ushize nk'akantu kuri stati agahita komanta akajya akavideo gatoya wowe uba waciyemo washizeho ngo turabakurikirana udukurikirana unkurikirana kuri akagenda uje kunkurikirana kuri YouTube ukurikirane ibyo nkora hakaba n'abandi utuma muri groupe bakamavuga ngo aho mwahereye ngo aya malinke ngo iki niki reka tubivuge ko niwe mwanya tubonye kandi n'ubundi tuzakomeza tubigarukaho kandi ni byiza ko ibi bintu wenda byazagira umusozo kuko ndibaza ibi ni bimwe mu bibazo kandi dufite kominote yacu cyane nk'uko nubivuga buriya ntabwo ibi ngibi bidufitiye inyungu twebwe twenyine bifitiye inyungu kominote yacu kuko nteye imbere njyewe bavuga ko ari umunyamurenge wateye imbere kandi buriya iyo umaze no kubaka izina riravuga urashobora gukoresha izina ryawe mu gukora ibikorwa iwacu cyangwa se mu buvugizi iyo wamaze kubaka izina ubwo rero urumva ko kugira subscribe bakadushigikira bagashigikira wenda nimba ari itangazamakuru ry'abanyamurenge abana b'abanyamurenge kugira ngo nabo bazamuke kuko n'izindi kominote zazamutse cyangwa se ibindi bihugu n'ukuntu bashigikirana ni ukuri ndumva ko ni inyungu ya buri wese ni inyungu ya buri yacu twebwe kominote hanyuma hakabamo inyungu za personnellement nyine umuntu ntizobura ariko n'inyungu za kominote yose muri rusange ni inyungu za kominote reka nguheze urugero ego nanje biramfasha gutera imbere mu bundi buryo none se kuradandaza ibitenge kwa Siyoni ntiwifuza ko nkugura ibitenge si ku nyungu zawe ariko nubwira aho gera bakavuga turiya mugore ni umugore akomeye mu bitenge aradandaza araimporta ibitenge byiza baravuga ati abagore b'abanyamurenge bari kwa Siyoni b'ibitenge urumva kera batangiye kuvuga ngo abagore b'abanyamurenge kandi nugenda ugaca iruhande ukagurira ahandi arababara kuko ntiwamuteje imbere cyo kimwe nuko nawe utokora nyine naringize wumvuge nimba mwifuza ko tubatera imbere abadandaza bariya bakota imvutano bariya bagiriki natwe nimuduteza imbere kandi nta shari ririmo kubera ko nintera imbere uzoba uteye imbere ningira aho ngira nzogufasha ku njyewe iteka ryose nzambwira umuntu nibona nkawe nk'ibikora ikibabaje nuko wowe ukora ibintu nk'ibi ukagera kuri resite yawe personnel ariko nta wundi muntu wafashe kugera aho wageze kandi resite nyaresite nuko aho wageze hari uwundi ahagera kubera wewe rero nintera imbere hari uwo nzoteza imbere naje hari uzogera ahantu kubera njyewe niyo mpamvu utagomba kungirisha ari ugomba kumfasha kazamuka none nawe nkazokubera isikariye yo kugera ahantu runaka urakoze cyane kuri icyo kintu wenda n'abandi bifuza kuzagufasha cyangwa se kuzagushigikira wavuga platform zawe hanyuma bakamenya aho bagushakira abifuza kunshigikira nkora itangazamakuru ni kuri Usarire nawe mugende murebe ibikorwa byanje muzagire subscribe mubisharinge vraiment guys ni ukuri turahari kugira ngo twese tugire icyo tumarirana nta muntu wiyeneje hariho akantu mperuka kubona ngo umuntu ngo ukavuga ngo uriyeneje ngo niba wiyeneje ngo ngaho isome kwitama urumva nta muntu wiyeneje abaho ntibyokunda ko wisoma kwitama rero genda unshigikire ni kuri Usarire nawe kina comedy kuri SGB TV2 genda unshigikire nyobana ibintu bigende neza ibintu bibe amafiriti urakoze cyane hanyuma hariho wenda n'abandi ushobora gusaba ibiganiro ama interview ugasanga baracatinya cyangwa se abandi babaye bize bakwigizeho bize abo bantu niki wababwira nibareke ko nyigira bize kuko naje umunsi nzigira bize urumva bizoba bigoye hanyuma bajya bose bagiti urazi dufite n'ikibazo kugira ngo ubwire umuntu ngwino umpentere ahita yumva ko ari ibintu birebire hariho batarabyumva vraiment mugende mu byumve nta bintu byahatari birimo niya magambo nimba ufite ubuhamya ngwino ufasha abantu bugira ico bwobamarira bugira ico ufite ubuhamya burashobora gukiza umuntu ufite impano yawe urashobora kuinspire abantu ugasanga ndetse n'ahangaho ugasanga wowe uhaboneye ubufasha njyewe ntabwo nabonye kubera ko wahanyuze
rero nimutubohokere nta bindi nuvuga, mubohoke ngusabye ikiganiro yemera ngo ukoreshe hanyuma dukomeze dutere imbere. hanyuma hari n'andi makuru dufite ko hari ibintu ushobora kuba uzi ngo by'imivugo, ako kantu kabisa uraducishirizamo nk'ingahe, nimba uri tayari twagiye. na kwa mikrofone gusa ntabyo nkora, urebye ndabyandika ariko simbifata cyane kubera ko sindabibonera umwanya. Kubera ubu nyine mfite imirimo myinshi bro. Kwibaza kese amazi wayaterekeye aho utarasomaho ni ornema ari hano kugira hambe rire imeza wambugishije cyane urumva ndibagirwa ariko yandaza kuyamwe. Hanyuma imivugo nkuko nababwiye ndayikora, ndandika, ndabifite byinshi ariko abo nsapotinga muzonsapotinge nje muri studio nje kubisohora cyane. Ariko reka mbanze nihanganishe ubwoko bwacu bw'abanyamurenge buri mu bibazo bikomeye. Narebye ndavuga umuvugo umwe hejuru nyine y'umurenge iwacu kubera ibibazo turimo. Abantu nyine bakomeze bihangane, ntiducike intege, ntitugire iki, bizashira n'iby'igihe gito. Hanyuma reka twagiye. Murenge we urarenze, nubwo abajenesi barenga ku mategeko ategekanyije yo kubaho kwa muntu bakakurenganya, uzarenganurwa. Banyamurenge banyamurengekazi, ibi ducamo none ntibizaduca intege, tuzacika izi joro twiga ukuntu ducika ku macumu abanzi bacu baducumita. Umva mbabwiza ukuri, nta hose hasa n'Umurenge nubwo twahateye umugeri ntituhagereranye n'ahandi harirengeye. Nta hose hasa n'Umurenge nubwo habaye umusaka, ariko ndizera neza umunsi isake izabika tuzasakuza twatashe kuyitara, twongeze urutambi dutambane n'abataritambitse mu nzira zije Umurenge. Uwo munsi impundu zizavuga impande zine z'isi, impande zizasaswa, dutambagire ku butaka bwiza bwa gakondo. Umurenge ikomeje kurenganwa n'uwo yirenganiye ngo nuko abayo barengeye mu mahanga. Amahanga arahanda, amahanga duhenda ko aduhahiye kandi tutahazwa n'ibyo mu mahanga. Twe kwita ku miryango mpuzamahanga ndori ko ari ihagaze kuduhangayikisha, duhaguruke duhangane n'ibiduhangara, twe guhangayikishwa no kuja mu mahanga. Duhaguruke dusenyere ku mugozi umwe, twongere dusane isano, dusenye urudusonga. Ubu nyine nsigaye mbona tumeze nk'abasinzi ngo n'isazi zaho dutuye ziturusha agaciro, kandi aho kuba umusirimu wo mu gisagara no umusinzi wa gakondo. ibyo bintu wari ubyibitseho? Nzibitseho nyine, nibyo nababwiye ati dufite impano zinshi ariko bivanye n'aho turi biratugora kugira ngo tuzikore. Ni ukuri twari duturanye ariko sinzi niho ibyo bintu sinari mbikuziho, sinari ngize gute, ariko birantangaje. Ndetse n'abafite amakuru nimushake muzontumire, hari aho nagiye ndabikora muri Congo bampa amafaranga usibye ko nabikoreye sister wanje, ni sister wanje ni wa oncle, oya ntiyanyishuye, ninjye wawumukoreye, ni mukuru wanje nariko musezera nyene. Bo tuba tubifite gusa nta opportunité ziva mu bantu, nimuduha support tuzobikora. Ibyo bintu naje ubwanje birantangaje. Bakunzi y'Imuhira Studio, murumva ko mu bana banyu cange se ko hari abantu bafite impano bashiki bacu ariko babuze uburyo, ni ukuvuga bapfiriye indani, babuze sinzi. Hakenewe aba sponsor, hakenewe abantu abaterankunga muri uyu mukino turimo, hakenewe abaterankunga kabisa kugira ngo tubashe kuzamura impano z'abana bacu cyangwa se z'abashiki bacu n'abakuru bacu n'abarumuna bacu, kugira ngo zigere aho zigeze, zigire n'icyo zifasha community. Hakenewe abaterankunga kabisa bahaguruka bakitanga. Barahari kabisa, kandi numvishe hano ngo ni kuri Imuhira Studio. Nyine ni Imuhira ni muri gakondo aho twatereye inkonda tukamwera gakondera.
ahari intore zatojwe ibyiza. Gusa n'aha ndabizi ko muri intore mudufashe mudusapotinge tugire aho tugera. ndumiwe ndumiwe ni ukuri kw'Imana. Ese ni nk'iki cyane uba ukeneye cya sapoti cyo kuvuga ngo ku mivugo ni ibiki? Ku mivugo urabona bisaba ko nyine ndandika njyewe, ariko bisaba ko nkora nk'ahantu muri studio nyine bakamfasha nkayisohora kugira ngo ibashe kugera kure. Naho nk'ubu nari mbyibitsemo ntaho mfite mbikorera, donc biraho nyine. Ni ukuvuga ikintu mba numva cyane gikenewe ni image, kuko iyi si ya none turimo ni image, ni visuel gusumba audio. Urumva ko ndibaza ko haba, ariko kugira ngo habe video nk'uko tubivuga, nk'uko nyine mwarabyize gamwe twarabyize, haba habanje kuba audio. Indirimbo bakagira amaclip, babanza gukora audio igasohoka hanyuma bakagira clip. Ubwo rero support zikenewe, hakenewe ya audio n'iya video kugira ngo tuzamure impano zacu, kandi kugira ngo dutere imbere natwe kuri social media nk'uko twahereye tubivuga bizatubwira akamaro. Ni ukuri ewana, amasapoti z'abantu zirakenewe nk'uko bisanzwe. Hanyuma turagushimiye cyane, turagushimiye. Nugira proje yo kuzasohora umuvugo, tuzakontribuwa nk'Imuhira Studio. Numara kuwandika neza ukavuga ati ngiye kuwusohora, uzagenda ubaza amafaranga bisaba, twe tuzakontribuwa kuri video, uzatubwire tugukorere image nk'Imuhira Studio, turabikwemereye. Murakoze cyane. Ndabashimiye, iyi ni opportunity mumpaye, nkaba nageze ahantu vraiment, nubwo njyewe nagutumiye iwanje uranga. Ariko kabisa nishimiye kuganira nawe, nishimiye ko abakunzi b'Imuhira Studio bumva wenda utuntu duke dufite twibitsemo. Ni umuhonjo, uzobishaka rero niwe ashaka kunsapotinga. Hanyuma ndagushimiye vraiment, nawe wakoze cyane, watuzimanye. Turishimye kabisa. Okay, reka tugushimire muri uwo mwanya mwiza tubanye tuganiriye. Ndibaza nitugukenera uzatworohera, kuko n'ubundi twari tumaze igihe twagushatse waratunaniye dusaba ifaranga. Urambeshe bro, sinosaba ifaranga kweli. Dusaba ifaranga kugira ngo aze ngo tumukoreshe interview. Twari tumaze nk'umwaka n'igice tumushaka, ariko ndibaza ubutaha uzatworohereka. Ubwo nyine wambonye ntibikigoranye, naje gutandura. Abakunze imivugo mutwandikire muri commentaire, bayishimye bumva ko twakomeza kuyibagezaho, mutwandikire hanyuma iyi mivugo tuzayibagezeho, mutwereke ko mudushigikiye. Reka tubasezere, mwakoze cyane abadukurikirana, hanyuma mugende mukore subscribe. Abatarayikora kuri Imuhira Studio bakomeza kureba ibiganiro batarayikora, ndambabwira ngo kuratina ntacu urinze, hari ibintu byinshi byabikurengana byokugiriye akamaro. Hari amasomo menshi aha kurengana wo kwize kuri Imuhira Studio. Genda ugire subscribe, ukomeze unasharinge, dutezanye imbere. Usimbukire hariya ijya kuri usarire, ugire gutyo nawe. Turabashimiye cyane, turabakunda, tubifurije umwaka mwiza wa 2022. Ngo uzabe umwaka w'amata n'ubuki, muzahigwe kabisa. Uzagusiga uri single? Uyu nguyu none se kuko ndaba mbona kera washize, nimba hari uzovuga ijambo narivuge turebe ko ari cyo twotangira umwaka. Projet zose cyangwa plane zose uzigira umwaka utangiye. Mugatangwe abashimye. Hanyuma turagushimiye cyane natwe kuri Imuhira Studio kuba watwitabye, kandi dushimiye abakunzi b'Imuhira Studio, turabubaha cyane kandi turabakunda. Murakoze kuba mwadukurikiranye, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.